no gukora akantu gato wowe. Yesu yaravuze ngo ntabuza kwa data atarehejwe nawe, hanyuma nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Buriya n'Imana iba yaku wewe ntiwo kwizana gusenga hano, ntiwo kwicuza gusenga, ntiwo kwibushobozi bwo gusoma Bibiliya, ntiwo kwimbaraga zo kurepeta. N'Imana ibikureheje. Imana n'ibikureheje ikakuzana hano muri iri torero. Yibaze ngo naje mu gukora iki Imana, ariko waraneje mu gukora iki? Haleluya. Iki wanzanye mu gukora. Nta muntu Imana yazanye hano kwicara gusa. Apana kabisa. Mukuru urubyiruko rw'ijere rutaririmba. No, nta muntu Imana ndesha gusa. Gwisanga hari icyo waje gukora. Hari icyo waje gukora. Bwira mugenzi wawe ngo hari icyo waje gukora. Bwira mugenzi wawe Imana si umuswa.